Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lawngai thla anga chair tu lusilal chanhimi Home Minister in BUNGTLANG High School ZIRLAI HLAWTLINGTE LAWMPUINA le BUNGTLANG Higher Secondary School Building THAR HAWNNA anei Voin khan pulal cham liana Honorable Minister Home Taxation DMNR CHUAN CHHUAH BUNGTLANG Government BUNGTLANG High School in kumsang ni somni pakhat HSLC exama za an hlotlin lomna khwaliani in amanpui BUNGTLANG Higher Secondary School Building THAR HAWNG boka ZIRLAI HLAWTLINGTE LAWMPUINA income high school classroom abot saya pulal cham liana chuan achunga nana BUNGTLANG High School in HSLC za hlotlina anchang le ta chu chuan ati thu asoya an hlotlina ero abulchan na mai alani ti inshaturin atsa tufingin abulchan chathi azad vizo ang ani ati rualin atop kharna chahi mitin tan apoimo hle a voina pas thatok lote tan po zirna sangzo ka insiam chatle na hun cha tam tak ala omti sia ila atop kharna chatak nei nge itumang u ati Sarkarin zirna angai poimo thu soin department danga narwak te nokha anni hlei theilo lain education department a ero chuan an nge thei ngal sia lona a zirtir tu engamosat lakthar anni ati a zirna chu exam pass nan ringot beitur anilova mipuitling mi mantlak ni nana zirtur kan ni awangin skola le in lama na sataka kan bei angaya tuna rim takle shiom masak poisalova lekha zirhi nakina kan nom sakna turani ti ivong rengang uti in ZIRLAI nau pangte hi afui ani Minister hian distinction a pass ZIRLAI pasari te hna citation alhlan ngal ani Kwalzo ompizo mangai DEO Serchhip po into soina neyen zirtir tu ZIRLAI nau pangle khotlang mipuite inpek na le tho HAWNNA cha awanga hlotling nia asia thu soin ZIRLAI nau pangte LAWMPUINA ahlan ani Principal Puvish Shures chuan report pe in kumin HSLC exam khan ZIRLAI nau pang somli pani ten examin chum khata HSLC exam beitu an nga ber chum alani a an zawain an pasa kumin hi BUNGTLANG High School din ani achanga za an hlotlin chum nga na ani a kumina pas zinga pasari te chu distinction ni in ZIRLAI somni te first division an pasa second division a som patni le third division a pathum an pas bog Mizorama 100% pass omna school zinga som parukna anni a sarkar school za pass zinga pakhatna anni thu principal chuan atar lang bok tin an school chanchina chum khata meiche ZIRLAI hlotlin tamber chumni in ZIRLAI somni panga an pasa distinction a pass an tamber kum ani bok ani an hlotlin na LAWMPUINA pulal sam lian hian MLFan ta changin cheng singthum sangli alo peto a Serchhip BAWRHSAP KUMAR ABHISHEK IAS chuan LAWMPUINA ahlan bok ani Tunai hian headmaster zirtir tu palile 4th grade pahni an thok mek ani BUNGTLANG High School hi kumsang khazakwa somruk pariata mitlom ngai ten andin chan ni in sang khazakwa som sari pakwa a deficit ni in kumsang khazakwa som kwa pakhata provincialize ani a chuta changchuan government BUNGTLANG High School ti anita ani kumsang hi som panga achang khan an school hi HSLC le HSSLC exam center a man ani bok ZIRLAI HLAWTLINGTE LAWMPUINA manzo hian khotlang mipuite tho khoma ansak BUNGTLANG Higher Secondary School Building THAR chu Home Minister hian honna aneile ani hehuna hian pulal cham lian chuan BUNGTLANG in Higher Secondary School mun chatak mai an lo nei chu lom ati thu asoya khovel chang chauzela zirna in sang zok sakte po an lamamo thei ti insha a mathlir thui tak nei turin atsa ani Thorim na zongzong a hlokna omti pathian thua kan hmua classroom a kan zirba ka nitin in lama darkar lital kan zirpe ani chuan engtika ma in hlo chamlawangte in ZIRLAI te afuya tuna changin in ni tuma chiang ula zirna sangzok te chazok pas ngei tum chauzelang che uti in atsa ani BUNGTLANG Higher Secondary School hi kumsang hi somadin ni in member som pariat omna managing board in enkola an chairman chu BUNGTLANG VCP ani a andin tirachanga voin thlengin ZIRLAI nau pangza somthum an pas chuak to ani voina Home Minister na hona building THAR hi adung fit somli pahni le awang fit som pariat ni in office building tenen cheng nuai ruk sing sari sanga seng khotlang mipuiten an sak ani Principal Pusi Remsang Vice Principal Elrin Felasai Lobaka zirtir tu palile 4th grade pakhaten an enkola andin tirata ZIRLAI za an hlotlin hi chumthum an nei to a kumin HSSLC exam po ZIRLAI zongzong an pass ani High School ZIRLAI ti chate LAWMPUINA le Higher Secondary School Building THAR HAWNNA income hi pu arlal lom zwala VCP BUNGTLANG chuan akai shwai ve ani
Serchhip District CHHUNGA VAWK LAKLUH le THAWNCHHUAH CHUNGCHANGAH Serchhip District Magistrate in THUPEK at CHHUAH. African Swine Fever ASF in Serchhip District April sangni somni pakhatoblam achanga minluchil avangin ashi adar zel na turin the Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 mangin muntamtak infected area apuan ania Serchhip District khotam zok chu heshi hian tuam swak to in tuna chuan muntamtaka zia omlam apan ni asiat ania hei baka hian infected area VAWK engmozat shi lakai lo nia siat an omawangle VAWK vultu ti har sana sutkian ani theinan VAWK tal dan le phurson dan turwa man ani a KUMAR ABHISHEK IAS District Magistrate Serchhip District chuan Section 144 CRPC 1973 in THUNEIHNA apek angin anhnuaia THUPEK hi atchwa ani VAWK Shisel Chania siat chu Village Council siat puina le phalna in tal thei ani anga VC10 anei tu ming address phone number VAWK tal zat record chatakin an vong tur ani VAWK tal tu emopwa tu ten film khur takin an tal na hmun ma chatakin an ti thiang hlim tur ani a VAWK thisen le ning noi te halral emo phumbo emo damdoi emo a ka thiang hlim tur ani a an mani le thomhno te po chatakin antifain an silfai le tur ani Serchhip District chung beka chuan shi omlo na khwa te VAWK LAKLUH le THAWNCHHUAH phal ani a twal chung VAWK ngei ani ti shiat puina VC le kha le Animal Health Certificate Veterinary Official te hne na changin an nei ngei tur ani a hengba ka chul dang te chu Asian Vet Department Official VC Sub Headquarter YMA le Sazwar Association ten ni som panga thlasom pakhat sangni somni pakhata ruam man an siam hi thule omma chu manchun zom tur ani he THUPEK hian CHHUAN tlang nuam baktong tlang le sial sir khwate a huam lawanga he THUPEK hian order chwa ani atanga thlani chung a huamang he THUPEK zomlo chu Section 188 IPC dan mangin shemthei ani ang Serchhip District MIPUITE himnan Serchhip BAWRHSAP in INHRIATTIRNA at CHHUAH KUMAR ABHISHEK IAS Deputy Commissioner le Chairman District Disaster Management Authority Serchhip District chuan MIPUITE kan him tlan theinan anhnuaia mi ang hian INHRIATTIRNA ati chuak Mizoram chunga district shang zinga Serchhip District chu shikai tamna district ani deuh reng maya COVID-19 shileng dar zau zel tur venan COVID appropriate behavior zom chungchanga le max wa chungchanga MIPUITE in thada lo turin kangena mai kan tuam chat hian kan chungkwa mai ba ka kan khotlang kan veng him ani vaccine la lo la thei zong song te po vaccine la vek turin kan in ngenin kan in shatir non le bok ani e Christmas le kumthar himtlang taka man ani theinan Serchhip District chunga office ashang le khwale vengtin VLTF 10 COVID appropriate behavior MIPUITE an som theinan mala thar le cheu turin kan in ngenin kan in shatir ani ti in thuchwa chuan tarlan ani BAWRHSAP KUMAR ABHISHEK chuan NIMIN CHHINGCHHIP SAINIK School BIOLGY Lab a HAWNG Serchhip BAWRHSAP KUMAR ABHISHEK IAS hi SAINIK School CHHINGCHHIP Principal Wing Commander Sahul Hamid le Administrative Officer Major S Kalian baka thok tudang ten an lo dong songa BAWRHSAP hian SAINIK munma building shang te baka playground te fangkwalin masona na an tho shang te an soi ho nuwa conference hall cadets te le staff ho te nen income ho na an neya he huna hian Serchhip BAWRHSAP hian fuina thu asoi ani Serchhip BAWRHSAP in SAINIK School CHHINGCHHIP atlopa hian science laboratory pathum an nei zingami biology lab chu a hong hala hemin nu hian cadet te le staff te nen cadet mesa thingpui an in ho ani SAINIK School CHHINGCHHIP hian ZIRLAI cadet azanhi somkwa paruk class 6 to class 10 ZIRLAI in ZIRLAI omin tundin huna CBSE hnuaia pol somin exam mek cadet somnga pakhat an oma officer panhi baka thok tudang mi somli an mek bok ani SAIRANG thenga rel lu theina tur rel kong siam chuan ma sonzelin sangni somni pali chuan relin SAIRANG alu ngei rin ani Bairabi chu SAIRANG rel kong siam mek malak dan enin voin khan Dr. HLAWTLINGTE na DC kolasip chuan hortoki le ache vela rel kong siam mek atlo a Mr. Navin Prakash Deputy Chief Engineer Construction Bairabi chu SAIRANG in an malak mek dante alo shilfia Bairabi le SAIRANG in car rel kong siam mek hi kilometer somnga pakhat point pakhat ni in lever somli pasari omin le somnga panga a oma relatlang huna chuan darkar khatlek chungin Bairabi changin SAIRANG a thlen theidona
rail kong siam na thok tur hian railway hnuaia company som pasari in mun sang sanga na sang sang an thoka heng an na tho sang sang te hi ma an son hle ti a hmunat lo tu kolasip dc chuan a soibok hei baka hian railway thu nei tu te chuan SAIRANG atanga Mizoram chimlam laki chhuatleng kilometer zani somni pathum te pathar kandi asama changa kan mun kilometer somli pathum point pakhat panga le lala bazar atanga vaireng te kilometer somni chu rail survey lailok anti to thu an lo shilbok Champhai district BAWRHSAP in kek urzir chhuak te hne na manrua ahlan Mizoram Youth Commission MYC Sub-Headquarters MHEP Medavi Foundation le District Skill Committee Changko Buatsai MHEP member tetana kek ur in ZIRLAI Circuit House Champhai ne izota ka zir chuak mi somni te hna Voinkan District BAWRHSAP Pimaria City Zwali chuan kek urna oven le manro sang sang te ahlan BAWRHSAP Pimaria City Zwali chuan HLAWTLINGTE kek ur in ZIRLAI na kalpui ani THEIHNA konga changkai tak MHEP le thathotu dangte chunga lom thu asoya kek ur training chuak te chu thiamnal turin tuichila tingun tur le mason tum tura ngai tuana seng tam turin afuya hlotlina dal tura harsatna omte hwai sen taka paltlang chin tur le harsatna toklo an omlo wangin an kalzelna konga harsatna om theite chu daltu atana manglo turin acha a thiamna te changkai zoka chhorturin inzar phara entrepreneurship lamhoya kalthiam achul thu soin midangte shil shiata in phosana chang sheturle a thei phei chuan chian hawa intel khoma chang ho thiam turin acha ani BAWRHSAP chuan kek urzir chuak te chu mani kut ke nge ya din chwale in todel tlat tum turle midang kuta in nga tum lo tura fuin no panlaya changin midang te chom hlom le ngai twa ngai reng ni tum lo tura in zirtir angaya chumi tur chuan thiamna tlwantling taimak na tumru na le hwai sen na nei angai ani atia sarkar in training abwat sai sakle bungrua apek te chu ani na ang tur taka manga ezona ngel nget nei nana chhorchangkai cheu turin du sakna ahlan ani he hun hi pu obetlalmal soma SDC chuan akai shwaya pilal rozami financial secretary sub headquarters MHEP champhai hne na changin thu soi ngai thlak ani Pulal Watki Rural Development Minister in Sarkar Lai Pui how to te ador chunzom zel New Delhi cha mek Rural Development Minister Pulal Watki Machuan Voinkan Sarkar Lai Pui hnuaya Ministry of Rural Development le Ministry of Home Affairs hnuaya mipoi mo sang sang te New Delhi an office a hmua Mizoram Sarkar hnuaya mamo sang sang te athlen ani Pulal Watki mahi Pulal Rin Sangaral te MLA and Vice Chairman Rubber and Allied Sector Development Board in Achoy Om ani Minister Pulal Watki mahian pu Nagendra Nath Sinha, Secretary Ministry of Rural Development Government of India le Dr. Vivek Joshi, Secretary Border Management Division, Ministry of Home Affairs Government of India tetsu an office chamber ahmua he huna hian minister chuan Mizoram mamo sang sang te thlanin MGNREGS noya wages sarkar lai puin ala release lo om te chu kanma luka hun pui lo thleng tura MIPUITE anin hlon achanga an chanpwal tur sumle pai te an hmoa Christmas le kumthar hlim taka an man ve theina turin wages pek lama bak le second installment po arang lama ministry in a release theina tura theitop chwa pui turin secretary hi angena secretary hian ngai poimo in arang thei angbera ministry na thuthlen hi lobo zui sak atiam ani Secretary Ministry of Rural Development Government of India Ahmuzo hian Purwat ki machuan Dr. Vivek Joshi, Secretary Border Management Division, Ministry of Home Affairs mulain Border Area Development Program chungchang asoipuya BADP kumsangni somni pakhatachanga sangni somni pahni kalpuina tur sumpo aranglama release sakturin angin ani kumsangni somni achanga sangni somni pakhatchunga BADP sum la release law second tranche acheng noi sangkhat zani somni pariat chu aranglama release sakturin angen boka secretary hian achul anga alo bo zui tur thule arang thei angbera second tranche hi ron release antum thu minister hi ashil bok ani Rural Development Minister le Secretary Ministry of Rural Development Government of India te indorna hian Secretary in Mizoram Sarkar abik takin Rural Development so scheme shang ankal pui dana ticha ati thule malak pui po phurom ati zia minister hi ashil boka secretary hian te top so a Mizoram in amamo ang angte aranglama alo bo sui tur thu ashil bok ani Mizoram Common Service Center te Nazari ka Amrit Mahotsav den chenin hun anmang
Voin Khanchan Mariwai Mehola Mizorama Common Service Center te chuan Independence Day Voisom Sari pangana lomna program aneya Pularam sang Silo IRS Secretary ICT Department chu khwalian ani he program hi a session nia chenni in pu Benjamin Lalremro the chairman Aizol VLE Society in Akashwaya session khatna chuma a tunkum chunga village level entrepreneur VLE ti chati choi moina hunman ni in chunhulama training hunman ani session khatna hian pulal duki ma state manager in CSC report tlangpui apek nuwa khwalian pulal ramsang asailo IRS secretary ICT department in VLE transaction nga te award hlanna hun amanga thusoina hun manghalin choimoina dongte alompui baka fuina thu chatak tak asoibok ani he program a hian Dr. Lalthamwan na CIO ICT department po in CSC te fuina thu chatak tak asoiboka pulal rin moya president Mizoram CSC association puming thanga kipgen vice chairman Aizol CSC society le VLE te hne na changin thu chatak tak ngai thlak ani bok ani chunhulam session hi CSC VLE te training na hunatan man ani a CSC ten anchangkai puitur service ashangshang isram insurance banking digipay PMG disha telelo le extort chungchanga te resource person ten training anpe ani kati zong kha chanchinthar kan ti chhuah theite chu ani e